Assalamu alaikum Türkmen oğlanı gyzy. Bratwa bugün oradan son günleri ve biz mehriban jiglemizi begendirmene barýar. Bratwa ýöredik onu. Terbiyeçilik, ker ve çala eşken mektep yaşı çağlar bölümü. Yesiçözü haditi sudayetine koytsuna Katovskov, Aytakov bäri gelivermeli bratwa. Assalamu alaikum, Türkmen oğlanı gyzy. Братва, говорят, когда правая рука делает добро, левая не должна видеть. Но это видео мы показываем всем, чтобы смотрящие это видео люди тоже делали добро. Let's go!